Syat, siapa papa syat lay. Siapa papa. Wala kang sisenyoji, kataro hapeng hanti, kaduk man balong maki, kemaway naman kaski, sinang em nagdago, koyoji na kimatayo, lagay ng kamon mo banadlaw, kasi kilang, kade mabayoji, siya alam na kumaki, barang-barang yaong basta ihapos na si Bekina di radyan na education kalubos ko kalabungan di kabayo at yayalan abad-yaba siya sa barabri yan mga magkakalaki sa nagdijigit ang ganda di magkiwabag siya Jaramut halak nasdem, jadi kau bikin barang, menalak diperiak sen, disuruh hidup kapajam, kembali kis oh, dimiliki hati yang baru, nanti badannya berdaya, terkebangkan hati marwai, senang, untuk marwai. Ano? Kami komandan.